Shmai a chroeso to your video drill of Mynediad 1's Uned 3. That's entry level 1, unit 3. Croeso nôl, welcome back. Gobeithio, I hope your head wasn't spinning too much after unit 2's video drill. Dyn ni'n neud yr un peth, we're doing the same thing in this video, so just the listening and repeating. I'm sure your tutor might have advised you already to have a look at the vocabulary before doing this drill. If not, peidiwch o becso, don't worry, you can still go for it. Please, peidiwch, don't darllen. Please don't read from your course book or your document as you're doing this drill, os gwelwch yn dda, yeah? Yn y drill yma, in this drill, yn y video yma, in this video, dyn ni'n mynd, we are going to be expressing a desire, saying what you want, yeah? Felly, to say what I want is dwi eisiau, I want, dwi eisiau, yeah? So this is what we're going to learn for the first drill. Felly, so I want, dwi eisiau. Beth yw a cuppa yn Gymraeg? Paned. Dwi eisiau paned. I want a cuppa. Dwi eisiau paned. Dwi eisiau paned. Dwi eisiau paned. I want a cuppa. Dwi eisiau paned. Da iawn. Dwi eisiau paned. Now that eisiau, you can say it's eisiau. Ond yn y de, in the south, we tend to say eisiau. So that's how I'm going to say it, yeah? If you want to say it differently, that's fine. Just potato, yeah? So dwi eisiau paned. Dwi eisiau paned. Now, beth yw ti yn Gymraeg? Beth yw ti? Te. Yeah? Te. Dwi eisiau te. Dwi eisiau te. I want tea. Dwi eisiau te. Dwi eisiau te. Dwi eisiau te. I want tea. Dwi eisiau te. Da iawn. Dwi eisiau te. Dwi eisiau te. Da iawn. Nawr beth yw new car? Mae car yn okay. Car yw car. Car. New car yw car newydd. Car newydd. Car newydd. Lovely dd ar y diwedd. Car newydd. Car newydd. Dwi eisiau car newydd. Dwi eisiau car newydd. I want a new car. Dwi eisiau car newydd. Dwi eisiau car newydd. Dwi eisiau car newydd. I want a new car. Dwi eisiau car newydd. Da iawn. Dwi eisiau car newydd. Da iawn. So we established newydd. Newydd is new. Beth yw new job? Swydd newydd. Swydd newydd. Swydd newydd. Swydd newydd. Dwi eisiau swydd newydd. Dwi eisiau swydd newydd. I want a new job. Dwi eisiau swydd newydd. Dwi eisiau swydd newydd. Dwi eisiau swydd newydd. I want a new job. Dwi eisiau swydd newydd. Da iawn. Dwi eisiau swydd newydd. Da iawn, da iawn. So those are the statements, yeah? Now, dyn ni'n gofyn a question. We're going to ask the question. Do you want? Yeah, do you want? Dyn ni'n dweud, we're going to use o'i ti eisiau. O'i ti eisiau. O'i ti eisiau. Do you want? O'i ti eisiau. Beth yw drink yn Gymraeg? A drink? Diod. 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 O'i ti eisiau diod? O'i ti eisiau diod? Do you want a drink? O'i ti eisiau diod? O'i
Wyt ti eisiau diod? Wyt ti eisiau diod? Do you want a drink? Wyt ti eisiau diod? Da iawn. Wyt ti eisiau diod? Wyt ti eisiau diod? Da iawn. Beth yw cuppa? Do you remember the cuppa? Paned. 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 Iawn. Wyt ti eisiau paned? Wyt ti eisiau paned? Do you want a cuppa? Wyt ti eisiau paned? Wyt ti eisiau paned? Wyt ti eisiau paned? Do you want a cuppa? Wyt ti eisiau paned? Da iawn. Wyt ti eisiau paned? Da iawn. Beth yw milk? Llaeth. Llaeth. Nawr eto, this is a potato one, iawn. Llaeth neu llaeth. Llaeth is perfectly fine. Dwi'n dweud llaeth, iawn. Dwi'n dod o'r Hendi, dwi'n dweud llaeth. Iawn. Felly llaeth. Llaeth. Wyt ti eisiau llaeth? Wyt ti eisiau llaeth? Do you want milk? Wyt ti eisiau llaeth? Wyt ti eisiau llaeth? Wyt ti eisiau llaeth? Do you want milk? Wyt ti eisiau llaeth? Wyt ti eisiau llaeth? Da iawn. Wyt ti eisiau llaeth? Gwych. Nawr, beth yw sugar yn Gymraeg? Beth yw sugar? Sugar. Sugar. O sugar. Sugar. Iawn, sugar. Wyt ti eisiau siwgr? Wyt ti eisiau siwgr? Wyt ti eisiau siwgr? Wyt ti eisiau siwgr? Do you want sugar? Wyt ti eisiau siwgr? Da iawn. Wyt ti eisiau siwgr? Da iawn, gwych, da iawn chi. Felly dyna'r cwestiynau, those are the questions. Ond nawr, beth yw'r yeses a nos? What are the yeses and nos? Yeah? Ydych chi'n cofio, do you remember, dyn ni wedi wneud e, we've done it previously, so mae'r cwestiwn yn dechrau. The question starts with wyt ti, wyt ti. And what is the answer for yes for an wyt ti question? Ydw, ydw, ydw. So ydw again, remember, yes I am, yes I do, ydw. Ail adroddwch, repeat ysgwylwch yna. Ydw, ydw, ydw. Yes so I am, yes or yes I do. Ydw, da iawn, ydw. A yr opposite o ydw gwrthwyneb, the opposite of ydw is nac ydw, nac ydw, nac ydw. So wyt ti eisiau siwgr? Nac ydw, nac ydw. Nac ydw, nac ydw. No, I do not. No, I am not. Nac ydw. Gwych, da iawn. Nac ydw. Gwych, da iawn chi. Felly, we've learnt the statements. We've learnt some questions. Do you want? And now, we're going to learn the negative, the negyddol. Iawn. Dwi ddim eisiau. Dwi ddim eisiau. I don't want. Dwi ddim eisiau. Iawn. Dwi ddim eisiau. Dwi ddim eisiau. Felly, beth yw coffi? It's a nice one, of course. Coffi. 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 Dwi ddim eisiau coffi. Dwi ddim eisiau coffi. I don't want coffee. Dwi ddim eisiau coffi. Dwi ddim eisiau coffi. Dwi ddim eisiau coffi. I don't want coffee. Dwi ddim eisiau coffi. Da iawn. Dwi ddim eisiau coffi. Da iawn. Dwi ddim eisiau coffi. Nawr, beth yw green tea? Dyn ni wedi wneud tea. Te. Te. Green yw gwyrdd. Gwyrdd. So, te gwyrdd. Te gwyrdd. Te gwyrdd.
Dwi ddim eisiau te gwyrdd. Dwi ddim eisiau te gwyrdd. I do not want green tea. Dwi ddim eisiau te gwyrdd. Dwi ddim eisiau te gwyrdd. Dwi ddim eisiau te gwyrdd. I do not want green tea. Dwi ddim eisiau te gwyrdd. Da iawn. Dwi ddim eisiau te gwyrdd. Da iawn. Beth yw new house? House wrth gwrs yw tŷ. Tŷ. Iawn. So tŷ newydd. Tŷ newydd is new house. Tŷ newydd. Tŷ newydd. Tŷ newydd. Dwi ddim eisiau tŷ newydd. Dwi ddim eisiau tŷ newydd. I don't want a new house. Dwi ddim eisiau tŷ newydd. Dwi ddim eisiau tŷ newydd. Dwi ddim eisiau tŷ newydd. I don't want a new house. Dwi ddim eisiau tŷ newydd. Dwi ddim eisiau tŷ newydd. Da iawn. Dwi ddim eisiau tŷ newydd. Da iawn. So newydd, we've said, is new, newydd, newydd. Beth yw new ffôn te? What's new ffôn? Ffôn newydd. Ffôn newydd. Ffôn newydd. Ffôn newydd. Dwi ddim eisiau ffôn newydd. Dwi ddim eisiau ffôn newydd. I don't want a new phone. Dwi ddim eisiau ffôn newydd. Dwi ddim eisiau ffôn newydd. Dwi ddim eisiau ffôn newydd. I don't want a new phone. Dwi ddim eisiau ffôn newydd. Da iawn. Dwi ddim eisiau ffôn newydd. Dwi ddim eisiau ffôn newydd. Da iawn. Da iawn chi. Da iawn. So ydych chi wedi dysgu, you've learned so far. Dwi eisiau. Dwi eisiau. I want. Dwi eisiau. Wyt ti eisiau? Wyt ti eisiau? Do you want? And dwi ddim eisiau. Dwi ddim eisiau. I don't want. Nawr, drill 2 nawr. Drill 2. Drill gwahanol. Different drill. Dyn ni'n siarad am ni. We want. Dyn ni eisiau. Dyn ni eisiau. So dwi eisiau. Dwi eisiau. I want. And dyn ni eisiau. Dyn ni eisiau. So that's the one we're going to be focusing on now. Iawn? Dyn ni eisiau. Dyn ni eisiau. Dych chi'n gwybod? Do you know? Beth yw to dance yn Gymraeg? Beth yw to dance? Dawnsio. 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 Dyn ni eisiau dawnsio. Dyn ni eisiau dawnsio. We want to dance. Dyn ni eisiau dawnsio. Dyn ni eisiau dawnsio. Dyn ni eisiau dawnsio. We want to dance. Dyn ni eisiau dawnsio. Da iawn. Dyn ni eisiau dawnsio heno. Oh, sorry. We want to dance tonight. Dyn ni eisiau dawnsio heno. Heno is tonight. Yeah? Felly, beth yw to sing? Sing yw canu. To sing karaoke yw canu karaoke. Canu karaoke. Canu karaoke. Dyn ni eisiau canu karaoke heno. Dyn ni eisiau canu karaoke heno. We want to sing karaoke tonight. Dyn ni eisiau canu karaoke heno. Dyn ni eisiau canu karaoke heno. Dyn ni eisiau canu karaoke heno. We want to sing karaoke tonight. Dyn ni eisiau canu karaoke heno. Da iawn. Dyn ni eisiau canu karaoke heno. Da iawn. Beth yw to iron? Smoothio. Making something feel smooth, iawn. Smoothio. 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 Dyn ni eisiau smoothio tonight. We want to iron tonight. Dyn ni eisiau smoothio heno. Dyn ni eisiau smoothio heno.
Dyn ni eisiau smwddio heno. We want to iron tonight. Dyn ni eisiau smwddio heno. Da iawn, gwych, each to their own, fe. Dyn ni eisiau smwddio heno. Da iawn. Beth yw to do homework? To do the homework. To do homework. Gwneud y gwaith cartref. Gwneud y gwaith cartref. To do the homework. Gwneud y gwaith cartref. Gwneud y gwaith cartref. Yeah? Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. We want to do the homework tonight. Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. 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 We want to do the homework tonight. Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Da iawn. Dyn ni eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Da iawn, da iawn. Gwych, da iawn. Felly dyna'r statements. Those are the statements for we want. Dyn ni eisiau. Dyn ni eisiau. Now, for the questions, if you're talking about what do you want, for the plural, iawn, more than one person, dach chi'n dweud, dach chi eisiau. Do you want? Dach chi eisiau. So, wyt ti eisiau, it's just for the one person, iawn, or a friend. So, dach chi eisiau, it's for more than one person. Iawn, so dach chi eisiau. Dach chi eisiau. Do you want? Dach chi eisiau. Dach chi eisiau dansio heno. Dach chi eisiau dansio heno. Do you want to dance tonight? Dach chi eisiau dansio heno. Dach chi eisiau dansio heno. Dach chi eisiau dansio heno. Do you want to dance tonight? Dach chi eisiau dansio heno. Da iawn. Dach chi eisiau dansio heno. Da iawn. Dach chi eisiau canu karaoke heno. 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 Do you want to sing karaoke tonight? Dach chi eisiau canu karaoke heno. Da iawn. Dach chi eisiau canu karaoke heno. Da iawn. Nawr nesaf. Dach chi eisiau smwddio heno. Dach chi eisiau smwddio heno. Do you want to iron tonight? Dach chi eisiau smwddio heno. Dach chi eisiau smwddio heno. Dach chi eisiau smwddio heno. Do you want to iron tonight? Dach chi eisiau smwddio heno. Da iawn. Dach chi eisiau smwddio heno. Da iawn. Da iawn. A dach chi eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Dach chi eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Do you want to do the homework tonight? Dach chi eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Dach chi eisiau gwneud y gwaith cartref heno. Dach chi eisiau gwneud y gwaith cartref heno? Do you want to do the homework tonight? Dach chi eisiau gwneud y gwaith cartref heno? Da iawn. Dach chi eisiau gwneud y gwaith cartref heno? Da iawn. Gwych, da iawn. So, dyn ni just wedi dysgu, dyn ni newydd dysgu, we've just learned how to say we want, dyn ni eisiau, and do you want, dach chi eisiau. Now, drill 3, yeah? Y drill olaf, the last drill am y fideo yma, iawn. Dyn ni'n mynd I drafod, we're going to discuss saying what he or she wants something, iawn? Using someone else's name, yeah? Felly, for example, mae Aled eisiau,
Mae Aled eisiau. Mae Aled eisiau. Aled wants. Mae Aled eisiau. So we will be changing Aled's name to something else, yeah? Felly mae Aled eisiau. Mae Aled eisiau. Dych chi'n cofio, do you remember, beth yw a drink? Beth yw a drink? Diod. 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 Mae Sian eisiau diod. Mae Sian eisiau diod. Sian wants a drink. Mae Sian eisiau diod. Mae Sian eisiau diod. Mae Sian eisiau diod. Sian wants a drink. Mae Sian eisiau diod. Da iawn. Mae Sian eisiau diod. Da iawn. Beth yw ti? Beth yw ti? Te. 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 Mae Aled eisiau te. Mae Aled eisiau te. Aled wants tea. Mae Aled eisiau te. Mae Aled eisiau te. Mae Aled eisiau te. Aled wants tea. Mae Aled eisiau te. Da iawn. Mae Aled eisiau te. Da iawn. Beth yw coffi? Coffi, wrth gwrs. Coffi, coffi. Mae Mari eisiau coffi. Mae Mari eisiau coffi. Mari wants a coffee. Mae Mari eisiau coffi. Mae Mari eisiau coffi. Mae Mari eisiau coffi. Mari wants a coffee. Mae Mari eisiau coffi. Da iawn. Mae Mari eisiau coffi. Gwych, da iawn. A beth yw water yn Gymraeg? Water? Dŵr, 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 dŵr. Mae Gareth eisiau dŵr. Mae Gareth eisiau dŵr. Gareth wants water. Mae Gareth eisiau dŵr. Mae Gareth eisiau dŵr. Mae Gareth eisiau dŵr. Gareth wants water. Mae Gareth eisiau dŵr. Da iawn. Mae Gareth eisiau dŵr. Mae Gareth eisiau dŵr. Da iawn. A da iawn chi. Da iawn. Dych chi wedi gorffen. Dych chi wedi gorffen. You finished the drills for Uned 3, for Unit 3. Yeah? You are now able to say what you want. Dwi eisiau. As well as saying what other people want. Mae Sian eisiau. Mae Mari eisiau. Yeah? And saying what we want. Dyn ni eisiau. Yeah? I hope this has prepared you for your next online lesson with your class, yeah? With your tutor. If you have any grammatical questions, please don't be afraid to ask your tutor. Gobeithio gwelwn ni chi yn y drill nesaf. Hopefully we'll see you in the next drill for drill 4. Yeah? Don't forget to practice what you've just learnt using the online resources. Hwyl am y tro!